Bijing tabir ba khoi pumno pu image TV na taram na okcha bagal loina Brajesh Kumar na khurumjari ngasi gi maroi ba pauda Chief Minister N Biren na ngasi World Olympic Day gi saruk ama oina Olympic Day Run 2022 lamthakre ILP system gi cut off base year 1961 oiba yaroi haina polindro konsomna phongdokre Free Health Camp Cum Interaction Program ama pangthokre loina Assam da ising ichauna maram oiduna sikiwa migi masing chamaga sumna ama sukri mapungoy pau lobirasi Chief Minister N Biren na Imphal gi Khumul Lampak Sports Complex laiba Olympic Bhavan mamangdagi Olympic Day Run 2022 lamthakri sahi khudingi June gi tang kulumdoibu World Olympic Day haina palan tawgi saruk ama oina lamjal asi lamthakibani Manipur Olympic Association sinduna pangthok kiba thoramduda Manipur Olympic Association gi President MLA Hairo AC TH Radheshyam Manipur Basketball Association gi President Kaishamthong AC gi MLA Nishikant Sapam All Manipur Mukna Association gi President Wangkhai AC gi MLA TH Arun Kumar Director General of Police Manipur P Dongal Youth Affairs and Sports Commissioner Bobby Waikom Lengaki officials sing amadi sanaroi kayana saruk yaki thoramduda wangaladuna Chief Minister N Biren na sanaroi khudingmak tungda afaba oiraknaba amadi state asigi mingchat purakpa ngamnanaba yaipa paujal piki Bana society amabu masamo fana amadi sakchi khasi nahanabagi maikaida pusilakpada achoba thodang lori lengak asina lam asida leiba chawkat hanaba hotnabada sanaroi shingi phangpham thokpu punamak phanganaba hotnagani haina Chief Minister na thajaba speaki Tangai fadaba society ma healthy society ma discipline society ma thamnaba samgatnaba hona madakta ki sports ki movement ma di sportsman ki spirit che yam tangai fade discipline yaudraba society healthy oidraba society do madu hingnaba ki kana daba aduna healthy society ma discipline society ma samna hona bada sports it is a must aduna masisima I fully support Torga Masipang Tong Bohona view has an emergency. Manipur wafam khuding da drug na saitheng pida wafam leitre masida hojik Manipur gi Chief Minister na changchiliba war on drugs asida aikoi khuding na punna khusam na duna changchin drabadi Manipur asi chahi koni matung da leiroi haina Health Minister Dr. Sapam Ranjan na phondokre Olympic Day Celebration 2022 Organizing Committee na sinduna ngasi Khumul Lampak Sports Complex da leiba hockey stadium da pangthokpa Olympic Day gi thoram da athoi mitunglen gi war pirduna mahak na drug ki mayokta akan ba thabak kaya ama sarkar asina sangchilli masida aikoi gi ithodang ni khanduna aikoi punna hotnaba ama mathok tai drug sizna bana tongan balaina kaya amasu sandoknaba gi achouba maram ama oihali maram asina sanoi singnasu masigi mangjaba sing asigi mayokta sarkar na changchilliba war on drugs asida punna chatminaduna lamdam asidagi mayai karba nisha drug tagi kalhausi phungloki thorom aduda wangkhai kendra gi MLA TH Arun Kumar Kaishamthong kendra gi MLA Sapam Nishikanta Olympian Khatrimayum Thoibu Singh Architect of Manipur Hockey Gyanendro Ningombam Manipur Hockey President Khoirom Loyalakpa amadi tongan ba saknairba kaya su saruk yaki ngasi thorom aduga mari leinana Minister na Olympic Day run su lamthaki appeal to badi sports person gatani sports nauza gatani Manipur ki saknai raba celebrities mayam naha hogal iba mayam is in appeal to badi let's join hands, let's fight sarkar ki thate inthok panataba police katare inthok panataba ama any kanosin thok apoi each of us apoi mayam gi responsibility ni haina khanmin raga apoi Manipur dagi apoi handaki matam je sigi yamna sahi manga tarasida apoi amtang si muthak
ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯃꯥ ꯂꯝꯗꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯥꯡꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯥꯛꯒꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 24ꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 62 ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯆꯥꯗ 1.3 ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯒꯤꯅꯤ स्टेट असिगी अपुनब कोविड पॉजिटिव केस मसिंग लाख 1,93,158 सुख्रे मसिगी मनुंगदा मियोय 2,400 लेखिद्रे कोविड नाब फकिबगी मसिंगना लाख 1,95,113 सुख्रे स्टेट असिगी कोविड नाब फबगी चांग सादा 39.35 नि एक्टिव केसना 8 लेरी लमदम सिदा मिटोप मियान सासिंग नोमा कांगदना इसिंग इचाउगुम चंगसिलकलिबसी थिंगननबा JCILPS ना मियाम ग होनदुना ngasi फावबो लाकली मसिगी मनुंगदा मिसिमिना फावबो यावख्रे ILP ना थमकिबा कट ऑफ बेस एयर असि लिसिंग मो चापन याखैमा थोई ओगदबनी अदुबु मदुगी ओना तैनबदा स्टेट कैबिनेट ना ngarang लौथोकिबा वारेपता कट ऑफ बेस एयर असि लिसिंग मो चापन हुमाथोई ओइना लौकियो वारेप अदु हक्सिन कंडेम तोई मसी याबसु अंगमलोई हाइना जॉइंट कमिटी ऑफ इनर लाइन परमिट सिस्टम इन मणिपुर की कन्वेनर फुलिंद्रो कोनसमना फोंदोख्रे वफम सिंगसी नोंथिल कैसामपाट सेगा रोड लेबा JCILPS की ऑफिस त परमिशन उनबगी थोरमदा फोंदोखिबनी पाउगी मफम अदुदा महाक मखाता ना हाई मणिपुर लेंगा की असिगुंबा कैबिनेट लौखियो वारेप असि मतम कुइना मियाम ग लोइनना संगसिलकपा इहोबु नाथैरंबनी मरम अदुना अथु मतमदा मियाम की ओइबा पीपल्स कन्वेंशन अमा पांथोकलगनी कन्वेंशन अदुना लौरपो वारेप की मतुंग इन्ना लेंगाक त प्रेशर पीरगनी हाइनसु फोंदोखि महाक मखाताना फोंदोखिबदा इंग्लिश यम चापन यांखैदा मतम अदुगी चीफ कमिश्नर हिमत सिंहना मपानदगी चंगलकपा मिटोप मियानसा सिंगी पास परमिट सिस्टम असि लौथोखिबदगी ngasi फावबा मिटोप मियानसा सिंग पफंगना हाइजिलकली लिसिंग चापन यांखैदगिना लिसिंग चापन हुमाथोई फावबा चौराकना मियोय लाख 10 हेना लमदम सिदा संखिलकली लमदम सिदा इंडिया लेंगा की कॉन्स्टिट्यूशन असि लिसिंग चापन यांखै की जनवरी 19 दा चटनबा होखिबनी मरम अदुना JCILPS दा कट ऑफ बेस ईयर असि लिसिंग चापन यांखै माथोइदा चटनगदबनी हाइबिसिनी NRC सु लिसिंग चापन यांखै माथोइ दगिनी सेंसस रिपोर्ट की मतुंग इन्ना बेस ईयर असि लिसिंग चापन यांखै माथोइ ओइगदबनी येलोमी एकोइना कंजननबा JCILPS दा तानलिबा दिबान असि लेंगा असिना करीसु खनबी दबगुम उबीबा असि एकोइना कंडेम तोइ पनमो असि लेंगा असिना कैबिनेट ता हाना मंजौनना वारेप लौद्रिङैदा JCILPS ता करीगुम वफम अमत्ता फोंदोकलंबा लैतना वारेप लौखिबा असि चपचाना थेंगननबा होटनगनी हाइनसु अरोइबदा फोंदोखि गवर्नमेंट नसाई 61 खंजम कांते लाइबा खुदिमा मरमदि अखोइना तालिब डिमांड तो फुलफिल होइदबनिना अखोइ बदो यस अखोइ पेंते अखोइ होस्ट तो यार पोस्टनी 61 दे नो खुदि मागी केनो तो मरमदो मरजो अखोइ गवर्नमेंट अखोइ खंजे बन मतसु अखोइ सिंगोपि हाइ मो अनि 1961 दा पनि लेखि सी मरमदि सिगिनी हाइ पोस्टमा या क्लियर होइना पेमेंट म्यामसु कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस की सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रे भट्स की मिजेंग मखादा लेफ्टन सतरकपा वार ऑन ड्रग्स 2.0 की ड्राइव की मनुंग चन्ना ngasi सुपालेल सीडियो चेक पोस्ट तगी सोप केस यांखैदा पुरकपा हेरोइन नंबर 4 नि चिंगनबा पाउडर ग्राम 713 फारे फारब पोलम सिंह ngasi SP ऑफिस कक्चिंग दा पाउमिशिंग की ममांगदा पुथोकलदुना SP रे भट्स ना फोंदोरकपदा ngasi ayuk pung 10 makhairom tabada कमांडो यूनिट कक्सिंगी OC मोहम्मद अब्बास खान ना लुसिंगबा कमांडो अमदी पलेल पुलिस स्टेशन की SI मोथिलफुन LCN विद्यानंदा अमदी हवलदार N चौबा यावबा अखन्नबा टीम अमना पलेल सीडियो चेक पोस्ट था अखन्नबा ऑपरेशन अमा चथबदा मोरेरोमदगी इम्फाल तमना लाकपा ग्रे मसुगी Hyundai i10 Magna registration number MN03A0915 ता चेक तौबदा हेरोइन नंबर 4 नि चिंगनबा पलम सिंह अदु गाड़ी असिगी ममांग थंगबा सीट मनुंगदा हापतुना पुरंबदगी फाबनी गाड़ी असिगी ड्राइवर फारे महाक की ममिंग थांगमिलना हाउकिप सही कुनिथोय कवि मोरे
Yangobung village tagini haiba kangma ngamle Pharo mioi amadi polam sing makha taba logi oiba action lona nabagidaba Kakching police station da chinragani ngasi operation adu da saruk yakiba Kakching district police ki personnel singbu pukchel sengna masage matau khangna pangthok kibagidamakta SP na thagatpa phongdokhi. In a joint operation between Commando Unit Kakching and teams of Palel Police Station, 671 grams of suspected heroin powder have been seized. The said seizure was made at Palel Commando checkpost after a vehicle suspected to be carrying contraband was chased from Palel Police Station gate. The driver of the vehicle has been arrested, and from a cavity beneath the rear seat of the vehicle, 50 soap cases containing suspected heroin powder were detected. Upon weighing the weight of the vehicle, the weight of the suspected narcotic drugs. United Committee Manipur na Manipur gi ngamkhai gi damak thawai thaba ki dana lepli makha tana su lekphigani mamang da border pillar gi lam dispute laibasing gi matang Manipur lengak ta sab chaba asengba adu khanghalu haiduna ultimatum ama pisin khiba laikre adu ngasi fawda border pillar da fencing khajin bagi thabak leptana changchili masi lepkadabani Manipur lengakna athu matam da warishin ama purakkadrabani natrabadi makha tabu kongjang changchil lagani haina UCM gi president Joychandra Konthokjamna Pawmising Unabada Pongdokre ngasi nongthil lampel leba UCM gi office da pangthok kiba pawmifam aduda president namakata na hai border pillar number 79 dagina chamaga ani fawa asi fencing khajin ba leptana changchili dispute laiba apamsing asida fencing amade security fencing khajin ba asi tawwa yaroi haiduna UCM na tha asigi kunmathoi dagi ngarang fawa miyam ga loinana kongjang kya changchinduna lakli adubu maraksida Manipur gi chief minister na harpagi matung inna UCM gi mioi singa unarude maduda UCM gi makai dagi Manipur gi lam sokpa yaroi border fencing khaba lepu lam gi dispute laina fencing khajin ba asi yaroi haiba Matam the Chief Minister na Union Home Secretary amadi mari leinaba BRTF ta phone tawdana fencing khaba lepna naba khangan ki loinana Chief Minister na Ministry of Home Affairs North Block Center Secretariat ki H Gyan Prakash ta ai basel pidna khangan ki ba adu ki dabak CM bu thagatli makha na su Chief Minister na thajaba pi ki ba adu thabak ta onthok piu karigumba onthok trabadi makha na kongjang kya UCM amadi masiga chatminariba organization singna miyam ga loinana kongjang kya sangsin gani haina su phungdokhi natragadi aikoi kum purba bodagi adu mutsai nariba se kasi kana kum politician wagera kana kum miu wagera matam ni matumina kasi loisan hom do le ngasi ni hai kum kum ase Mungkin tahu orang oleh yang itu niam nak kami. Aduna, aku ni United Committee bani tu nak kami. Jadi, atu macam dah warishan nama pura agak. Hai, itu fencing je kapiu. Kali mau warishan pun tu nak fencing harap di United Committee bani tu lah. Aku fencing ni, mungkin tu makata. Setelah jadi, atu kan, lagi tu apa orang kuli mah. Aku yang hijack ni bah. Aku series of agitation. Amadi, aku border kita makta, nongkai kita makta. Hawaii thang yang misi tu, yang aku Hawaii thang yang siam saya tu yang tu. Hubumapan Suba Dr. Syama Prasad Mukherjee Lekhidaba Numitpu Ningsingduna BJP Thawal District Office Kongjomda Sri Kumarjit Yomnam President BJP Thawal District Amadi District Asi Office Bearer Kayaga Loinana Dr. Syama Prasad Mukherjee gi Lekhidabagi Palan Thorum Pangthokri Palan Thorum Aduda State Secretary BJP Manipur Pradesh Sri Priyo Kumar Moirang Them Amadi BJP Mahila Morcha Thawal District President Langpok Lakpam Damayanti Devi Su Saruk Yakhi Juvenile Association Ja Kakching Makhalekai na sinduna use of mobile application for digital payment and e-governance and capacity building in IECT, including training in digital skill sets and current industry demanding technologies for various sections of society in the Northeast states. Haibasida Nomui Oiba awareness program ama lakliba tangkun magi noktilpung amatabada kulakpam mandapta pangthok agani. Awareness program asi ahal singi oina pangthok kadabani masida sahiyang kai amadi masigi matakta laiba miyoi singna saruk yabina naba Juvenile Association Kakching gi president gi cherol amana phongdrokli
One day free health camp cum interaction program ama Manipur State Legal Services Authority gi bidang makada District Legal Services Authority Chandel amadi Semo Tenopol anina punna kusam naduna Tenopol District ki manungchana leiba Kwaktha village da pangthokre ngasigi thoram aduda Aribam Guneshwar Sharma Sessions Judge Imphal West Sessions Judge Chandel cum Chairman DLSA Lamkholam Kipgen Chief Judicial Magistrate Chandel Mangal Lebi Judicial Magistrate First Class Mori, Dr. Manoranjan MO in charge Mori Hospital, Dr. Santi Kumar MO in charge PHC Mori Amadi, Resource Persons Oina RK Imoba Amadi, RK Munindro Singna Oiki. Ngasi health camp aduda I Gaini Amadi medicine na Chingba Singi Oiba Anaba Sing Lemna Yeng Kibaga Loina Lemna Hidak Langtak Sing Su Yantoki Aribam Guneshwar Sharma na Pongdo Kibada Ngasi Pangthok Liba Kem Asi Maru Oina Legal Services Ki Asi Karino Khan Ba Amadi Manung Honjin Ba Village Oibana Hai Mapam Sing Asida Health Camp Asi Semo Tenopol Ga Pullaga Sindhu na Pangthok Pani Legal Services Asi Karino Haiba Asi India da Leiba Mipum Kudimakta Kanganaba Amadi Langaki Labour Scheme Asi Magi Pom Tokpa Haksing Panganaba Haiba Asi Legal Services Authority Gi Matok Ni Haiki Ngasi Kem Asi Pangtokpada Kwatha Village da Labor 20th Assam Rifles na Chana Tananaba Amadi Kem Asi da Sangba Polam Sing Mateng Pangki Assam da Ichaugi Pibam Luna Lady Mui Lak Yankai Mariga, the Sing Yankai Hena, Ishauna Soole, Ishauna Maram Oidina Sikiba, Chamaga Amasure, State Adugi, District Contractor Kimanunda, District Contrani Toida, Ichaugi Oaba Mayoknadi. He Chaniga Humdataruk Sinaduna, NDRF Amasung, SDRF Nasingbana, Miolising Ohunga Chatu Yankani Pan, Sapugadabam from Singda Puturokre, Ishauna Soolaba District Singdagi Mioi, the Sing Tramarika Chamwa, NDRF na Kanbang Amkre, NDRF na Rescue. Chatakriba District Singdi Kamrup Rural Bongai Gaon Barpeta Bajali Hozai Nalwari Darang Tamulpur Nagaon Udalguri Amasung Kasarni Haina NDRF ki Assistant Commandant Santosh Kumar Singh na Haiki Barak Valley District Singh Kasar Hailakandi Amasung Karimganj su Barak Amasung Kusiara Turelgi Imai Wangkalaktuna Sokhale, Silsar Town su Ishingna Thumjinba Numit Marini Suri, Dong Leptana Subadagi Ichau Toktuna Kungang Lising Marga Chapan Pumatoigi, Mioi Lak Aniga Lising Humdramatoi, Chamag Kunmana, Relief Camp Chanipanga Nipumada Sanga from Lauduna Lady, Lambi Chaniga Tanipan Amadi Tong Kun Ichauna, Mangantahan Kri Hari, Sasan Lak Kuntrom the Lising Trate Subna Marputaruk Soon Kre Amadi Low Pari Lising Marpudramapan Subna Kuntaruk Ta Taba Mahimarok Sing Mahale Hari Maharashtra the Hojik Oiba political crisis ki matang da Shiv Sena na Haikibada Rebel Sing na Pung Kunmari ki Manong da Guwahati dagi Maharashtra da Halaklabadi NCP Amasung Congress ka Maharashtra Alliance ki matang da Khanagani Shiv Sena ki Wangloi Sanjay Rawat na Haikibada Maha Vikas Agadi MVA dagi Tok na Naba Sem Sare Adabu Rebel Singdi Maharashtra da Halakadabani MLA Nipuma Toigal Oinana Guwahati da Kem Tawduna Laiba Eknath Shindena Haikibada Ahukio Sahi Animakai Asida Coalition Rule da Shiv Sena gi Luching Basing Yamna Wahalle Rebel Camp ta Nauna Changlakhiba Deepak Kesarkar na Haikibada Uddhav Thackeray na Chief Minister Oibadagi Tokiba Kanana Supamde Pham Thadopagi Mahutta Shiv Sena na BJP ge alliance semduna anauba government ama semba pami atopa MLA Sanjay Sri Shatnadi Chief Minister Thackeray bu maral siki CM unanaba honabada makhoi pung kaya ngaheli haiki amaromda Chief Minister na Kauba meeting da MLA tahum doi khaktamuk laki aduna minority tare hari Congress amasung NCP na haikibada political crisis loisnanaba Eknath Sindebu Chief Minister Ohengadabani Hojik Oiba crisis asi Shiv Sena gi manungi oiba wathokni makhoi na government semnanaba claim tawroi haina BJP nadi phongdokkiba laikhrabani Aribada Moropo Mohanna Chief Minister N Birena ngasi World Olympic Day gi saruk ama oina
Olympic Day Run 2022 lamthakre ILP system gi cut off base year 1961 oiba yaroi haina Polindro Konsomna phongdokre Free Health Camp Cum Interaction Program ama pangthokre loinana Assamda ising ichauna maram oiduna sikhiba migi masing chamaga subna ama sukre Nasigi damuktadi paudam pijam matang solution jare mayang tabir ba khwai puno pu amuka hanna khurumjari